As-Sa'di yaravuze ati al-ilm ubumenyi huwa ma'rifatul huda bidalilihi, nukumenya umuyoboro bishingiye kuri gihamya y'uwo muyoboro. Mu yandi magambo bamenyi bakoresheje baravuze ngo huwa ma'rifatul haqqi bidalilihi, nukumenya ukuri bishingiye kuri gihamya y'uko kuri. Igihe cyose tuvuze ngo uku n'ukuri, ntabwo uko kuri kuba kwishizeho, ahubwo kuba kuri mu dini. Kugira nanone twemeze ko kuri mu dini la budda an yakuna hunaka dalil, hagomba kuba hari gihamya tugaragariza ko ari ukuri. Walidhalika bamenyi qayyadu hadha, bazirikiye iki kintu kuri dalil, baravuga ngo al-ilmu ubumenyi ma'rifatul huda bidalilihi, nukumenya umuyoboro cyangwa se nukumenya ukuri bishingiye kuri gihamya. Arangije ahita asobanurira ijambo ahangaha riri mu ncamake, aravuga ngo wa huwa ma'rifatul masail, ngo nukumenya ingingo z'idini annafi'a zingirakamaro, al-maqluba zikenewe, wa ma'rifatu adillatiha, no kumenya gihamya y'izo ngingo, wa turuqiha allati tahdi ilaiha, ndetse n'inzira z'izo ngingo zizituganishaho. Arangije kubera ko abantu bibaza ngo ma huwa al-ilmu an-nafi', nubuye bumenyi bw'ingirakamaro, faqala aravuga ati wal ilmu an-nafi'u, ndetse n'ubumenyi bw'ingirakamaro huwa al-ilmu bil haqqi, nukumenya ukuri, wal amalu bihi, no gushira mu bikorwa uko kuri. Wa didduhu al-jahl, n'ikinyuranyo cy'ubwo bumenyi n'ubujiji. Hari ikibazo, mal muradu bil ilmi huna, icyo dushaka kuvuga ku bumenyi ni iki? Ko ubumenyi ni bwinshi. Ubwo bumenyi tumenya dushingiye kuri dalili n'ubuhe? Bimenyekane ko ubumenyi tugiye kuvuga, agaciro ko gushaka ubumenyi, ubwo bumenyi tugamije ni ubumenyi bw'idini, al-ilmu shar'i, ni ubumenyi bw'idini. Kubera yuko Qur'an ntabwo yamanusije kutubwira ibindi bintu. Lam yanzil al-Qur'an li bayani al-lugha, ntabwo Qur'an yaje kugaragaza ururimi abadan, nta nubwo yaje kugaragaza ubundi bumenyi. Wa innama nazala al-Qur'anu li bayani sharia, Qur'an yamanutse kugira ngo igaragaze amahame y'idini. Walidhalika igihe turi kuvuga ubumenyi bugamijwe hano ubumenyi bw'idini, lal muradu minhu, ntabwo ikigamijwe mu bumenyi ari ubumenyi bwa shimi cyangwa se ubumenyi bwa fizike cyangwa ubumenyi bw'imibare cyangwa ubwo kubaka. Ubu nabwo ni ubumenyi. N'abamenyi baravuga ngo kubwiga ni fardun ala al-kifai, ubu bumenyi kubwiga ni itegeko rihagirije bamwe. Iyo bamwe babwize, icyo gihe ntabwo abayisilamu bose babihanirwa. Ariko iyo habuze umuntu muri ubu bumenyi ugiye afite icyo abuziho, abantu bose bashobora kugira gute kubihanirwa. Urugero, turamutse turi mu gace akabura umuntu uzi kubaka, yani akabura abantu bahagije bakubakira abayisilamu, twese twahana. Ariko habonetse abazatwubakira, icyo gihe ni wo mwanya w'ubwo bumenyi. Amma al-ilmu shar'i, naho ubumenyi bw'idini burimo ibice bibiri. Hari ubumenyi bw'idini ari itegeko kuri buri muyisilamu kubumenya, n'ubwo bumenyi ni bwa bumenyi umuyisilamu akoresha ibikorwa bye, yani bimana ma yasihu bihi al-abdu dinahu, ni bwa bumenyi butuma idini ry'umugaragu ritungana, ni bwa bumenyi bwa bya bikorwa wikorera. Iswala ugomba kuyimenya, sawmu ugomba kuyimenya. Limadha? Kuko nawe uzagusibira, ni wowe usiba kandi agwasiba udafite ilmu. Ubu bumenyi rero ni itegeko kuri buri muyisilamu, saghiran au kabiran, yaba muto yaba mukuru. Nanafata buzi sayus'al, azabibazwa. Nanabumenya nabushire mu bikorwa sayus'alu aidan, nanone azabazwa. Igice cya kabiri ni ubumenyi nabwo bujya kumera nka bwa bundi bwa mbere mu tegeko, ni bwa bumenyi bwuzuriza idini, na kenshi uzasanga ari bwa bumenyi abandi bashobora kuduhagariramo, ka ilmu al-mawarith, nko kumenya izungura. Ndamutse ntazi izungura, sheikh ashobora kubimfasha tukazungura. Fabitali ubu bumenyi kubumenya, tubuze abantu bahagije babuzi, twese twabihanirwa. Wa hakadha, hadha huwa al-ilmu shar'i, ubu nibwo bumenyi bw'idini.